Hrvatski restauratorski zavod sa obnovom unutrašnjosti Šibenske katedrale započeo je krajem 2012. godine. Prema planu radova, obnova će u narednom vremenskom periodu obuhvatiti cjeloukupno unutrašnje kameno oplošje i kameni inventar Šibenske katedrale. Kompletno čišćenje katedrale se pristupa sa metodom čišćenja sa lasera iz jednostavnog razloga zato što je to najmanje agresivna. Sve druge te metode i metodologije ili tehnologije čišćenja su preagresivne za ovako značajno zdanje. Osim što moramo sa mehaničkim, znači sa finim klesarskim alatima jako pažljivo skidati ove cementne naslage koje su dosta veliki problem. Radi se laserom, je li to spor postupak? Spomenuli ste da je on iznimno kvalitetan jer ne oštećuje kamen, pa koja je brzina, koji je tempo recimo rada, koliko se može u jednom radnom danu očistiti otprilike nekakva površina? Pa tehnika čišćenja s laserom je u biti jako spora iz jednostavnog razloga zato što laser ima svoju tu točku s kojom se čisti je dosta mala i onda ona zahtjeva dugotrajno čišćenje. U toku jednog dana maksimum što možete napraviti to je ako je debljina naslaga tanja, znači sve zaže, ide brže, znači možete do 2 kvadrata očistiti, a ako očistite jedan kvadrat, to je super. Ali zavisi o površini, je li ravna površina ili je nekakva kamena plastika? U svakom slučaju, ako su vam denti kao što su ovdje, onda ih morate, ili ako je nekakva ornamentika, onda morate sa više strana. A isto tako i sve zavisi koliko je kamen erodiran, ako je previše erodiran kao što je tu, onda ga morate sa više strana da biste uklonili svu tu kompletno onečišćenje koje je tu prisutno. Od čega je šporkica, čađa, dim? Pa da, najviše od toga, i što je prašina koja je ušla izvanka, ali ovdje još jedan veliki problem je što ova katedrala ima veliki prodor vode izvanka koji ulaze kroz fuge i sljubnice i to se može vidjeti po tragovima koje su nastale, pogotovo sve te koje su isprane bijele površine koje su isprane, to je samo pokazatelj koliko voda prodire. Evo, pogotovo ovdje gdje ispod Boga Oca, to isto možemo se snimiti, ispod Boga Oca se vidi kolike, tu je najveći prodor vode u katedrali. Evo ovdje na ovim klesancima se može vidjeti te svjetlije površine koje su ostale, to su zbog toga zato što je tu su bile cementne naslage i osim što su prvo uklonjene sa finim klesarskim alatom, mi smo ih još sa laserom koji smo stavili fokusnu leću još dočistili tako da smo uspjeli skroz sav taj štetni sivi cimenat ukloniti sa kamenih površina. Evo, i je li zadovoljstvo raditi u Šibenskoj katedrali? Pa mogu reći da mi ovo je ovdje najljepši od svih. Svugdje mi je bilo dobro, ali ovo je ipak najveći izazov je ovdje. Iz jednostavnog razloga zato što je po ljepoti, a i po problemu koji se nalazi i s kojim se suočavamo. Trenutno je cijeli prezbiterij do vrha same kupole obložen složenim skelama u visini od 20 metara. Unatoč tome što je unutrašnjost crkve zapravo gradilište, služba Božja i drugi crkveni obredi odvijaju se na uobičajen način, iako pod neobičnim vizualnim dojmom. Pa, liturgija je na prvom mjestu i sve mise, sve pobožnosti, sve sakramente koje slavimo u katedrali odvijaju se redovito i normalno, s time da malo je nezgoda što je katedrala na neki način uvijek puna i prašine i korovi na kojima su i naš zbor i ponekad drugi vjernici je malo sa skelama ograđen i malo je otežana ta komunikacija, ali evo, Bogu hvala, mi se i s time u ovim uvjetima koji su sada opet po nečem jedinstveni, nosimo i ima i taj pogled na skelu, jednu poruku da se katedrala, a onda i cijela crkva, rekao bih, ne samo kao građevina, nego i kao živo tijelo uvijek treba obnavljati i doći do one
čistoće, do one punine, do svog uzora koji je Krist Gospodin.